bakambira kutindimu nehinda Osibire kurungi twakutangira eshaha neza gacencire ebiro byo kwezi bya 2012 okwezi no kwa mukaga omwaka ne 2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe ntukisiya gacencire agutwatebekanisa omwebazyo gunza kwakire mtu ya makuru kuturagarce tuyije nago ombwijide Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Omugacencire kireki Mbarara yihanga abumwaka gw'ebyesente gw'2025 2026 yashomwa ebyo kwerinda n'ebyamagara byahebwa sente nyingi. This was a goal pursued by our ancestors, starting with the Pan-Africanist pioneers. Umusigazi w'emyaka 22 twirabuzire yashangwa fide omuri Kiryandongo. Tabade mukwano gw'abaana bange nnyo. Naye mu butuufu gavumenti tusabe tongere kuko bukumi. Akakiiko k'oburura ka NRM karangerera ngu tikarayongereye ebiro byo kwakira za fomu ahari aba barukwenda kwesimba. On Tuesday, nomination of all aspirants for MP and LC5 will start. Emitwe y'amakuru yaba ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending it. Amakoro ombwijire Mbarara yihanga eyo mwaka gw'ebyesente ogw'2025 2026 ya trillion nshanju nebiri n'obuceka 36 yashomwa erizoba achayi kororo omuri Kampala. Mbarara yashomwa minister w'ebyesente kandi hona n'okuteekateekera ihanga Matia Kasaija ebyo kwerinda nibyo byatwara sente nyingi eziri kwingana trillion 9 n'obuceka 9 kandi ebyamagara byatwara trillion 5 n'obuceka 87 kandi eby'ubwegese byatwara trillion 5 n'obuceka 4. Aharushaha munana zihangwe President Yoweri Museveni owabashendekerezibwa omukazi we Janet Museveni nubwo yahikacha ikororo muri Kampala ahakushoma Mbarara yihange y'umwaka gw'ebyesente gw'2025 2026 eya trillion nshanju nebiri na billion 36. Mbarara yashomwa Minister Matia Kasaija ebyo kwerinda nibyo byatwara sente nyingi trillion 9 na billion 9 hakurata kw'ebyamagara ebyatwara trillion 5 na billion 8 ebyo bwegese bateka mu trillion 5 eziri kuza kuhunduza amashomeri igana 20 okombeka za seed school igana 16 na nebindi trillion 1 na billion 380 nezo kumarire bishaye birije kuzandwa
hamwe empaka z'omupiira eza AFCON 2027 ebyentambura n'enguuto byayongerwamu sente kandi bateekamu triliyoni na biliyoni 2.8 kandi ahari ezi hariho ez'okuteera koransi oruguuto rwa Kabwohe Bwizu Bwera Nyakambunsi Kanyakabirizi na n'orwa Kisoro Nkuringo Rubuguru Muko hamwe na n'orw'Isingiro Rugaga Mutukurangarama Kashumba okuza Kasesa ha boda ya Tanzania triliyoni 1 hamwe na biliyoni 800 n'ez'okukora enguuto eziri muri Kampala na n'emyanya egyetooriire ezitwire omu mbeera mbi triliyoni 1 na miliyoni 5.9 bazongera omu parish development model eyiburumuruka gurukwija kutunga ezindi miliyoni 100 kandi biliyoni 191 na miliyoni 300 zazo mu youth livelihood program triliyoni 1 na biliyoni 86 neza kukoresebwa kongera umutindo aha by'obuhingi okukora na n'amizigo kwiterra hamwe na n'ebindi eby'obwiga bwo mu itaka ebirum oil na gas na n'ebindi byatibwamo biliyoni 8.5 na miliyoni 8 kandi ebya science na n'okuhangahanga bateekamo biliyoni 8.5 na miliyoni 9 engalo siziwulidde. Let me repeat. Madam Speaker, Uganda's economy has been able to achieve all these milestones on account of the right strategy of the NRM government. Madam Speaker, since the necessary foundation has already been established by intentionally prioritizing investments in infrastructure, the speed of economic transformation is destined to be faster in the medium term. President Museveni wabakurire mukoro yo kushoma budget ezi yajumirira obushomankuzo butekire musheke mu ihanga kandi yaragana so kwari kuza kongera amano mu kuburwanisa through crooked ways as one type of corruption and political corruption through the use of money to get political support not based on principles or policies. Politics is about principles and policies. That's what you should be telling the public to choose from. My policy is this, his policy is that, you the public, you choose. President Museveni hona yajumirira by'obutegeki ebirukutandisa enganda kandi ngo nibyo birikuzingamya entunguka na n'entasiya y'ihanga embarira y'omwaka gw'ebyesente gurukwije gw'2025-2026 eyeyonzire okuruga ahari triliyoni 72 omwaka gw'ebyesente ogwo gw'2024-2025 okuza ahari triliyoni 72 na biliyoni 36 aha bwa TV West indi Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa. Polisi omu district ya Kiryandongo eriyo necondoza omuringo ogw'omusigazi w'emyaka 22 ashangirwa fire bwa nyuma yo kumara esandi 2 aburiza misho ogunateekateekwa kuba ayitsirwa abantu abatakamanyirwe. Omusigazi ogu yamanywa nka Patrick Isingoma kandi omutumbi gwe gwashangwa guruho obubonero burukworekwa ngu bamunigire yafa. Agamba mbaba kulima abana batutahirire bagende mu maiso ni barimo. Neitwe tusigare mu maka baitu amaka tigacyariho bakagocha. Bakalima mpaka mu maka. Ente bazitwire abantu bakutera buri kiro. Hati cyarero kinkubariza musaeno. Omuntu bamwisire bamunagaho. Atabadde mukwano gw'abaana bange. Nnyo. Naye mu butufu gavumenti tusabe tongere kuku bukumi. Kubangati etemulikoze eki ndabika lisuse mu bine ebitundu yaffe. Ojela Ali owabira chairman wa Panyadol nagira ngu nakimangu family feriro muntu etwire netongana nabo muzigiti gwa Uganda Muslim Supreme Council kandi haro kuteeka ngo abamwisire binakakwate no kutonganira itaka. Twagamba na district kadhi wa Kiryandongo Sheikh Sulaiman Abdullah Hasumu bitu yatujangwa ryo mu rukiko n'abakamabe. So I'm in the meeting, sir. I'm in the meeting, brother.
brother. I'm in the meeting. Let me finish, I call you. I'm at the headquarters with my bosses. Julius Alan Hakiza omugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine ari kugambira asumu ya janka polisi batandikira okuchondoza. The body was recovered in the decomposing state, and upon recovery of the body, we commenced an investigation. So the investigations are ongoing to find out what exactly caused this death. Omugandi omushomesa w'amatendekero gatari gamwe na gamwe Katumba Don James oyisirwa binazi azikirwa omu Busaasi n'enako mu kyaro kya Kako omuri Kyegegwa district. Omutumbi gwa Katumba kashangwa gunagirwa mu kasasiro muri Kenkombe omuri Mbarara. Ngwembero yabyone bitulio ntukora munsi rundi kumalira kwa buli kimu ntujja kumalira ntanga n'ekireki ekyo muyirima ibale esolisimu baitekire kikusobora kirabamu siti ruhanga na cyatuhabura hano ngututine ruhanga naso akuye kuri ibanja lyo kufa ari kwa mukono utinya lye ibanja handi linyaga hari alinyaga ibanja lyo kufa nyecha no mbanzayo ni kuhondera baitu twari tukozeki ibanja tukozeki tulisasuira. Omushomesa Katumba bire nashomese by'obuhingi no kuhangahangaho mu matendekero ashatu garimo BSU, Metropolitan International University na Valley University mu Rubushenyi. Baro no umugoye wakamba na no mugoyo gwegari byo bamukomisi abo ko polisi ne cyangwa yo bamushangire bagashanga aho ibintu byombi kandi buri kwishagama ahi bamushangire mwene iki kitworeka ki bwo bagamba ubwire bwo bugizireki ubwire bwo wishikire konka kikabe cyo Busaasi kugira ngo Sunday bathereza amakuru mabi go kufa kwa Katumba. Itwe nka Metropolitan University nijana bakama banje twashasha mnonga abo kuba Katumba nawe yabanaza kusa university yitahidalelindi ino kwasa kugamba Katumba kayumara nene chikutangaza manonga Katumba akatujoininga, if I'm not mistaken, the 27th January this year. Yija abantu abo bona bakaba takumanya. It was only a few top management members akuna be meeting je nabo babiri bamanya twakora display twentweta graduation exhibition. Abanyabuzare n'abanywani n'abashomere na Katumba bamugambireho kwabo. Konka Katumba kinkumanya ekintu kimwe kingwe nakugama kakomza indaro nabo bano tukahitora tumusirako ya nayendeza no muntu arkwendeza ibame yo tingareba gamunywana dini ituma ka David James Katumba. Itu bino era police tuyambi bikusobora kuba biri mu syndicate because a formula means wealth bugaiga abo kwa bayire najja kulya ho mama wali habenganda bali abana na bayijukuru. Katumba kitwa kasheshe ko rwa mukaga rwesa bite huire bamunaga Kenkombo muri Kakoba bwanyuma yo kumuhamba bakashaba sente zikabura. Amakuru agashaka Ambrose Nwaga bakatoto na Good Fatuma. Tugumizamo n'amakuru abakazo muri Shema besharinjire barikwetombe turabe bembezi okuba bengo mu itaka lya government erume misiri yabo eyiba pangise okwesharingo kubiro muri Shema kandi ebihingwa byabo nabagira ngo bafuhirire embazi yo kubyomesa. Okurugera habakazaba barakumanya cyo barakubabinjira ngo kandi babaremise no kusharura ebihingwa byabo bwanyuma yo kutamusente nyingi. Itaka tuyenturhinga kumara myaka mushanje tukosita ke ninga munana ntemba mpikaho inashireho akaro umuruka ngirango agambira polisi ngumugambire cyo mukazi mwamwetera imurarigire kuzara atakaje kiyabo Polisi ajya ngo twakwetera kwirgizoberi ugambira babakazi bona bayone bahinjire batagaka kuhinga twabemereza mu itakitwe nkakaso nkase msiri yitu zamhubwe bitakuri atembaza kufuira atembaza kukurasa kukubayira muhinge mutsara
bakaza bakabihiga nanga bakabisisha bakagenda ntona mazamate Mbarara baraishi atunuye bembire atati nuhumuro ambareba abakazabana bagirangwe endagano yibakozere na district obwire bwabo tubukahwireyo nahabwe cyo bebuza habwe ncabebembezi babehindukine ona nanka RCC kugara iguru tubatuyamba ona shitwe obutu atero ko mbakama bakatuha chamane RCC yakatwirukanzya gomboreka turebe etyo tukabure cyo kurya tukabaraho kutora tukasiba tweshere kintu jangu menda kutwata tukoreki twino kushasha kuhango kushanga emisirito itwinjira mu bagifuhira takujumanya na kansona meya atakwasana kutugambira cyo kugendo misho omomba birebebe mbiro kwatatenda yo kuhingo mu itakere bariyo bababinga mu buhine byatugambire naba kanso na kanso na town karaka mweni ito nkaba hinja batenda ninjira itakere ntwenda tumanye yo kansene izira nkahi twemerezo mu itakomwe ngusitakagaraka kurukoresa mbwenu ntwetombwita itwe tukore kinkabantu twaganira na mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Shema ahanshongeji kandi ibintu byatugambira ni bahingamu kandi kubabire ni bahinga benda kubihamu niona gambira town clerk ariko abantu bihe mu bibo zabo because omukazi uriya yisha akahinga nenga kananka nekintu kidahikire nayo kubanwenda kukoze sita kedyo at least no murekana hamwe byeyi mukuru w'entebe ya kashatu abwa shuku Bowazi bizira nagira ngo wahirwe tenda tarashoborire kurunja bakazaba kati bakizaga no mu office yende kuri da association zeso ya shuku bakwizire mbagambira kandi bitegereza akandi umuntu kurwanira abantu kandi kwena ngo abantu bahinje kananka yawe to kumanyuta nanka nayingo mu itakariya ningiwe no manyatenda ni manyatenda wenka ni manyaturi no wapangisita kakungabo koramu no mutinyino kumanya abakaza bwo hati bariyo nibetebe kandi so kutambuze bigere okutwara ubutashashanuka bwo wa RDC gashoka Sheikh Abdul Latif irizoba abashomesa bamashomaga humanities ningashi agentura y'abantu agarukumanya nkaga atsi bayesharinga omu district eyantungamu abantu bagira government tegizire burenganiza omukusima emirumo yibarukora abashomesa b'amashomoga atso mu district yantungamo bagira kesharingo ko businge barukore ko butashashanuka bwabo oku government kwa serenshonga zabo zemishara no classes also at subjects we matter humanities teachers we matter twamara ubwire bukikanga emyaka nk'esatu nangwa twagaruka henyuma kace urugen 2018 nubwo tuhereruka kubona kasara ke yongireho okurugo yagumane turagansa kunenda kutwongera twayike 2022 yayongera abagenzi bitu nangwa yabongera kasente kabonire amwe no mukahuro mahure amwe mukahuro mu community konkito ba arts twashugare nyuma hati twamara emyaka 3 bagenzi bitu babongire sente nyamwinji konkito hatine kitwabwine for example umushemesa kwali ku rugo mukayasigamo umwana we yaza kushemesa abandi abo kugira ngo akasente kwari kutunga n'akasente kace kakumubasisa kugira ngo atware umwana umwishomero rirunje kuko abandi bo kubatwaramo azo mu class atine mwete abo kwetombita kwabo baba kwandikira bipapura konga ubwire ko bushikire twareba gahimide takutugarukamo mwe ntatugarikire mwe ni nyuma nyangwa abantu nibagera ngo mbijaga kandi bagarukayo nangwa namwe babigambire konga bwo kutara ko bwire buringwa emitumo kweri kushasha abantu bajya ngo murimo gubarukora n'umuhango nabwo eco bashemerire kusimwa nk'abandi bashomesa basanga niyo nozo mu katari nk'abandi bakozamo nosanga amasomero gamwe tugine mazu tupangisa bakorara nosanga fees z'abana bito mu masomero nazo zikiyongera amasomero mingi hato sanga nk'umusomesa wa arts utakandi niyo nk'umusomesa none okunda niwe obenka abandi kandi tunga respect umbana atosanga n'abana bonka nabo usanga bino mu kwenda kutubora boramo abashomesa kurwo muri ntungamo nibegita abashomesa bando mu ihanga okwesharingire nshonga yo mushara abashomesa ba arts barukushashurwanke wageragenesa n'abakushomesa bya science tukushaba government no kujangwe sente ezitukwenda umushomesa diploma umukana atware emitwaro nkaka
wa bachelors atwara 8 kandi batayibita ba science yomwe wa graduate otukweto wa degree wa mamiliyoni na wa arts brother wa diploma bamuhereza miliyoni 2.2 tekateka ngo ebiro byazuba niba kuba barugayo tugaruka tebo tuhazana emyaka 3 hwire abashamisa batureni bahayo kwetombita kwabo bari kushaba government kubongera emishara kunko kushaba kwabo twakagaruka muga ndi Anita Tukunda omurintungamo bare Anita Atkunda twaza kumuraho nitugaruka agarukurataho nagakushikibwaho nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'emba kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kishupa kimwe agarukurataho twakuletere tawuni ya Katete Kampala etawuni eriyo netunguka omurembo Mbarara intero muranga abantu abakora okutera munonga imwe bakukora nyekiro mukatunda amahanga mwege kubika kusevinga agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane z'emba kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kishupa kimwe Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Werenko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensiyebero toberunji nyebiti kubyenda Penkoni. Yakwera utamuye umumudo nokora ekikire wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanje ina itano ninga note mushanje ina note rukumi kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumna na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
tugumizamo n'amakuru etawuni ya Katete erikumanywa nka Katete Kampala nemwe omyanya omurembo orwambarara eriyone kurakurana aha speed y'amani abarukorera omutawuni ya Kampala nabashaba bebembezi okugitereza kurungi ahubwo kuba cyarebekire ngo umwanya ogu guriyo nuguza kukurakurana omukashonshore cheke cyanga cyawe rizoba ntureba ha town ya Katete Kampala omurembo rwambarara kandi town egi eriyo nekura ha speed town egi neraba mu ruguto orukugita Mbarara town ni Singiro district kandi oruguto oru noruteberezwa kurabamo abantu abari hagati y'omutwaro n'emitwaro ebiri otakashikira mu town ya Katete Kampala waba norwo mu town ya Mbarara no yambuka orutindo rwa Katete orushitama ha mugera gwa Ruiz bidi abakora mu Tari Central Market abakora mu magaraje abakora bizimbe by'amani mu town yokwe bona bwira tubakubirara abantu bakora mu Central Market bakora mu magaraje bakora nkaye Mbarara ahamba anaka aheri town ya rwagati so Katete na strategic place strategic award okuba erihi ne town abantu bona barwo mu town kukora wa abombekire yamazu abayina amaduka abineweki bona nibazankahi no sanga bayambukuruzi baza Katete wagerageranisa n'ebicweke bindo mu rurembo rwa Mbarara omyaka 10 nyuma etawuni ya Katete Kampala etungukire mnonga namuno Katete nore ebire eriya hansi munonga konka hata ijirene kurakura naho bwaci ahabwa businesses zirumu abantu abarukora mu town ya Mbarara gati nibararo muri Katete haza kuriya takuza kurinda kamere ka kuriya kana nemirire y'emikurya ya kuriya ningashe bigonja tibiriyo bigonja bere Katete nka meya wa Mbarara City South nchumukwato humunonga kureba ngu bakora ururembo rwa Katete in fact rwabe cyo kurebera abo kwa rwine ngudo nyingi zikugwamo wano reba harimo rugudo rugwa Isingiro in fact tufuna abashubuzi bakurga Tanzania tufuna abashubuzi bakurga Rwanda bona bakoriye twa Katete so nintekateka ngu Katete ururembo rwe rukabire ryo ururembo rurungi abo kwa ryo population ya man this time around ntuetaga kurengo ba opening boundaries akaba mweno shango buguto bumwe bufunzire amabombekero mu mahanda abo baguzoro mu mahanda so nintekateka ngo ruyare twantwenda kutugere ekibuga kitebere kininga especially nka Katete ko tugeze kasingoro right now ingerango we need more expertise especially in planning tuyambe okugera etawuni nunje munonga waiko mwanya ogu omushahazo mwabazyo neberi impiguza ndabeho nchoro kurebera abantu barugo mu town twakubasagura byo kureba byo mu town ibyo sente nyingi biri byo mu hoteli zo kumanyiza ntakuzagambira twakubasa kuzayoze mitware 3 byo kuri nibiza baza mu hoteli zitu za Katete eziri average izo muntu waburizo bari byo kurya business ezayiguru abamwe bazo barebe mpira bazo mbibanda abandi bazo obunanko duko buce bagura mu mwonyo bagura sukari bagura buri kimwe so osanga business yazankahi ahiguru konkechi nishitanaho na nyomshana aho mwanyogu guruko guruma abantu bace ekiri kumanisa ngo enkora yo mwanyogu ne ya night economy hatu norankeje sa taroba eta maduka gigwire kunga abantu nubace munonga nusotazi imwe nusoti n'abantu tubakubera mu kunga nora abantu kuba kumara kore mu yabe curo abo kweganya na kansongo etabakwato mwihangwe hata akabaro midara ya chapati kunga ati abingi babiserekero ko nyuma bategerizo umwazo ako kansone nosote ine shaza yeze kucingeramo bakireba ke kuba kwizo umwazo hatu bakora nco kurebera omwizo gw'abantu ngwizo abebembezi b'ururembo rwa Mbarara nabajangwe cyangwa iki kino mutsindo mahango ahabwe ntunguka y'ururembo twemere kugera imihanda mingi wanoza Katete titeka gora baha imihanda ni eshemere kubera mingi rukutaha ikindi cya kabiri
orwo rutindo rutwineho urukirya rurengo rwansi muno koko urwa rutindo hari akabungo karingwa munonga emotoka rumwe bundi urashanga habaho n'ikizibu motoka yagarika inyuma y'amara abantu mbwenu umuntu ebekanisa itu babiri twine turukwatanisa n'abamemba bitu ba parliament honorable Mwine mpaka na honorable Rita dore bakaba resro rutindo twenda kutaho rutindo ruhango refreshing n'akashozi ushaka kakabungo katuba echakatete noreba ekimwe kitwakwetagire ninko kutahonka za flyovers zikurechuriza abantu abo kuba abantu abakuzayo nebigero umwazi yo bingi omwe harimo n'abana b'amashomero abakushoma mu za universities yo mu za institutes bakabasa kugira okuba tambura kandi batine okutomerwe motoka ninga boda boda chikayambere konka no kurebeka ngo obutindo bubona bwagira okubwakorwaho omubwire site kaberaganise kureba ngo sentezo ezashagire baziteka umuringo ogwishikire okuzikozesa akatare ko murembe enguto nungi okora entindo plan zo kwombekeraho ezo murembe no kuhangahanga hemirimo nibyo birukira kuburaho Katete ekayanga etawuni ya Katete Kampala obwa hatinera roma abantu abari hagati y'omutwaro gumwe n'enkumishatu n'omutwaro gumwe n'ekicweka kandi hangwe nasibamo abantu bari hagati ya kanana okuza harikenda gasha kwa Eli Akiza Akiza abarisa bente z'amate mu district ya Mbarara bagira ngo okukozesa amizi genumi okwemesa ente zabo kibahwerire munonga okutungura omutindo gw'amate. Philomena Nshangano mukama wa Rubyero Dairy Investment Limited nomwe ahabarisa abarukozesa artificial insemination. Philomena Nshangano okurugo muri Rwanyamahembe omuri district ya Mbarara nomwe ahabarisa bente z'amate abatungwira omutindo gw'ente zabo obwe barukozesa artificial insemination. Noronda amezi gente eyorukwenda oreba traits zente eyorukwenda icyo kubanza oreba nyenayo ningente zera zireho ejenimi nekamweta ya verificando oronda wanonda Frisian oronda Frisian wanonda ashaya oronda ashaya wanonda jaze mbweni kitu tuine enteze kabshatu so ni ndonda Frisian ndonda nyinayo ninga bana byazireho bakandi bakamwa batu ncucu ntechikuru munonge kane kamweta nturondo kunyina yabire nekamwe nashobora ngo omurizo kutandika kukozesa AI ashemerire kuba namanya kubika records kandi tashemerire kuba ineno mahafamu ye umuntu okwenda kutandika na AI cyo kubanza ino kuba ine records sente records ino kuba ine record icyo nicyo number 1 icya kabiri no kuba orebe ngutari munini ezikwetoreye ningo tine munimi abo kuba watamu AI na nenimi na yekatemba tukija kumanya nkiye cyagitwika oyino kureba ngo enimiti yataha mufamu yawe kutweke entejo nagira ngo ahafamu ye ya Rubyerwa Dairy Investments Limited ente eziri kubana zenda kwema nibakira kuzireba mu kasheshe kandi hino bumanyiso buzirukoreka emiribwe minge izindi nzigitemba nurebe izindi zagitemba ningana yo yatemba izindi konko bunne jana myukasi achubunu itakushara na burijo ne very clear myukasi ogirewe konke chito chinde chikangu twine records yahize itukuzara tutegereza ameza abiri gahwaho tsankaguma tujiwachinga nogireba ne basakuzo muhiti yahiza kuzarebera abiri na kimwe azeguma ne repeating ni nkomuntu ebirabiri na kimwe ezo muhiti ebirabiri na kimwe ezo muhiti so numubano zireba ente kweru kuba nebura yo kwezi kumwe kuzara nabazireberaje okwenda ngo ikazare nyina nunzi kandi nanukonzira habwinji bw'amate nko mukaza ine kugirisaje kujahamino resort yane zgeja ningeri ya kabiri no kugihereza bikurya birungeka ryaje ngo nyencha kare ekweza amate mingi konkaye nkahizara rya kashatu rya kane rya katano no kongero misho
tugitamuna calcium ngo itakarwara milk fever zikira kurwara milk fever tutamu calcium abahura subineyo borases ntuzitamu haburayo amezi abiri yacuketi ente yahaye mahamezi mushanju ntucyusi ntu drying tutamuna nejo borases calcium egumamune nezo mubiri so yasigazayo hasabiti nkishatu okusiya kwezi tugitaha kugisteminga kugireberera tegirize ngwizari nshangano nagira ngo ente kwera kusiya ubwire bwo kuzara okukira munonge kujigija umurisa ashemerire kugihwera kwera ndi kuzara habura isabiti tugambira no mushaho event ngo enteje ri kuzara na muno yerye nyena abokuba nyena zibasa kugumirwa kuzara ejigiza tuzugumire munonge zigiza rizara mama shana yagira complication but otherwise no yeto mushaho aharira ibyo Rwanda Investments Limited enyena kwera kuzarwa nabagihereza umuhondo hatakahwiresha hemwe umuhondo go no burarwo muri nayo tuguhereze nchwa mutu hatakahwiresha hemwe nchwa mutu yo ino kuba yamira umuhondo gwa nayo tukugikiriza ryari abakwantu bantu na nyekiro umukumina mwana areba itantu mayangu agent iri kuzara so yanda kuzara na yitabana nibemuka mbagizaza icyo muteni bagitereza bagite mu cyongore bakamanye nayo beya mu muhondo baguhereze icyo mutabo kuba icyo mutwe yitaga umuhondo gwanye nayo yaheza kuzara abarisa bingi twino buzubo gwente kugariza kwemaze kugariza ninga shente zabo zitakuzaha hiti ninga shente zitakurinda cyo bakweto kurinda so twinaka kabazo baketa management naite nikayambende kwa kurekurama kuri marungi ga kwarte mungi ekasayikoringa je ninga shi ekazomu umukurinda umbwire bwayo ikirinda bakajembesa ekakora ki ekakwasa nene ekacirizo mu stock heza mezi mwenda na no kutere kizumu ekakora ki ekashitera ki enteze kuremura ikizumu zaheza kuzara akakantu kaba yambanje enteze kugariza baheza kuzemesa ninga shi ndi mu kujemya nakantu kabunji munonga ati kushanga rubizibo mu artificial insemination chana repeats ubundi nijana gisavinga mireba yagaruza kunganira nini mireba sagaruza kunguza calculating aneba ngwitwe between 60 and 70% nizema kunkara ubusikugaruza ukashanga wagaruza gwa kabiri ugwa kashatu yagaruze mironde eshatu nshabo mushaho ngwagira getting arebe nahabwe nci yagaraze cyo mununga agira getinga ergahe kwasi Ekitongole kya Ulasi kyehire yo kutungura omutindo gw'ebyo buriso mu Uganda okurabira omukuhereza abarisembe bonungi yente zicyokere kandi zirukamwe amate mingi hamwe na n'enyama ahabwa TV West and Elias Rutugusa Elias Rutugusa arukurura akaciko k'ebyobururu abw'ekibine kya NRM Dr. Tango Doi yarabura abo bona bine cyetengo ecyo kwesimba ngo akaciko tukari kwija kongezayo biro orabe atehandikise ogumbwire arenarebayo okwandika abarukwenda kwate bendera ya NRM omukarura ka primary nukome 2015 byo kwezo ko kwa mukaga ahasandeji Ebi nebindi Dr. Tango Doi yabagambira harukiko rw'abanyamakuru ahitebe kikuru cha NRM Electoral Commission haricha dondo muri Kampala kandi nagira ngo rabe atehandikise ombwiro butirweho akaciko tikine ntebe kansezo konjeza yebero. We don't have time. We are not going to extend expression of interest by even 1 hour. We are ending on Saturday at 12. We are preparing for nomination on Sunday and Monday, preparation. On Tuesday, nomination of all aspirants for MPs and LOC5 will start. And that process will take us from 17th to 30th June. Abantu abarukweshumba omutwaro gumwena n'ekicweka ahari buri ntebe etebekanisiibwe nibo bayirekire ekyetengo kwesimba okukwata bendera ya NRM okwetorora ihanga ryona. The moment we finish, we are in the national conference called Nambole. We don't have time. The staff of Electoral Commission are not as many as the National Electoral Commission.
With us, we vote in 72,000 villages. The National Electoral Commission has 38,000 polling stations. We have only 18 staff at the center and registrars in 151 districts who are not even paid salary. And I must manage the election with it. Bamwe omubihire y'empapura zo kwenda obwa MP batushoborire ebyetengo byabo okwenda kwesimba hugundi. Empapura nzizi nazihayo kandi naninyenda kubamanyisa ngo twire kunuya kutebekanisa no kubona empapura ezi forms kugira ngo abantu bitu barukiga tubohereza obuhereza kandi nkaburijo ndamanya ngo ubuhagize nyine bwinji nandi hanuya NRM secretariat erizobe 2012 byo kwa mukaga negesha hanu hunyemerire ndukupikinga nomination forms echo nacheza kana azipikinga procedures nanga semitendera yona nagira bamuje nabanyetano rubya mukama Joseph ndi member wa parliament wa Kitagwenda forms nazihayo nzizi ziriyaha kandi nkaba NRM tuzagumiza muna manifesto ya Museveni bo abarukwendo bwa meya kandi na n'ubwa mukuru w'entebe ya katano nabo bagambe bigendererwa byabo esite bari kugira ngo eri livable and inclusive abantu turo musite yaba kahurira na shemererwa mu ekikura munonga okuriyetinga emirimo ntwenda ninyenda kuriyetinga emirimo eminyeto yitu ninga sinangwa abantu abandi nabo bakatunga ki cyo kubanza ati yotine kabasya ayinkuza ni mpamanya imanya hinkugarukira nahindu kukoma okwihaye impapura nukuzakomorwa mu kage 2015 omwihangwe ahasandeji amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza webare Jimmy Muhumuza abatura okuruga ombyari 13 omuwodi nka Marembo ward Rutoma ward na Muhito omuri Shema district nibetombeetera government ebari kugira ngo ekabanamera yabema amizi nkana kandi obo sosi yago erukuruga omuruka gwabo abatura bagambire ebi obu Professor Ephraim Kamuntu abire nabugana habo buchiko bwa NRM omuri Kitagata Town Council Shema district ngakoko nyumuko kariyo katado akakwetusha nyerazo kariyo twizi abakazi no kubona mona chumonde ibagamba ahampa hona kugira utaho mushogu yagamba no mwiri magunga itorambwero ezesha turacha kuza kubyama abo bashuma kutino mwiruma twine mizi twine mashanyarazi enguto buruchumwe chona amizi nturuga akoransi nturgo mukataha akoransi nkoku ahanso mwe turara tine mizi turara tanabere bije bamwe mbakayikuru abari yahiguriye myaka shanju nabajangehe neibarebiro munsi no kutaha mizi ombishara emyaka 8 nagumwe yinji 8 nagumwe kuzayizi nerege irangaranga yafurikiye kuriya aha chumondo tindu kurigayo nakagirikana kartitano kandemire kundu kubuza chairman ajangwa mizo wanje tigakuzayo mwize yo muhapini prof chinara nagumwe itwe twine mizi ankahete myaka nyine nsanzo netano ndeno notaniza mutwe tahaniza mutwe ningiha nkoku prof no Professor Ephraim Kamuntu ahumuriza abatura kandi abashabiro kugira amatsiko Ephraim Kamuntu engutwe nimtika nyenda ngumba gambire bantu mwe hangeri obwahati nibajeta midro yika mkantre abokwa musebenomics ebahire ntungu oragira bwirwaro bakafeshi katoka okazengerera ikora feshi katu wachiciriza wazengerera konka yigura kweremo mbazi ugaruka nshonga yawe abatura barkwetomboita nibargombyaro nkibanga yo kubanza ne ya kabiri Kimondo yo kubanza ne ya kabiri Kitagata West na East Market Cell Muhito na Rutoma ward gasha kwa Michael Atwachire bare Michael Atwachire katugaruke tumureho ntugaruka Oino
okoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufana na bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kuli bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder ifune maduka wona ne mu supermarkets. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.cap.sc.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3 amazina ganja Mumpiero Kasi ninduka kikoti cy'Uruva district ninyozie myenda ningora ntukosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh sora etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbija bagatereza batatuyiro sente zone
ntogezamu mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha singura pichipichi na ruhira millennium sako okusingura pichipichi noetenga akakonji kamwe ubwo uri kubika emitwaro 5 okumara amezi 7 otakazihireyo kandi abarasingura ebihembe bindi ebirimente TV screen zirugogoma amasimu g'omurembe n'ebindi nyamwingi nobika emitwaro 21 nabwo mara emyezi 7 otakazihireyo okugura obukonji bwingi nicyongera emica yawe yo kusingura akazana kandi kaza kuhendera omukwezi wo 12 aho turagabira ebihembo z'amataji ga ruhira millennium sako Ganyakitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Mbarara City utandikireho kubika ibiri gukiraho tera noti mushaje noti ashatu ni 5 ishaje na 8 shinana nemwe ninga noti mushaje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda Ruhira millennium sako banka yanje banka yawe Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirari na mushanje byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanje obwokogo omucyayikaceka ijatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunywa no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje 3 anane 5 noti 3 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nbaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harmaya nanziga Sakarodi tuterera hanamba zesimu 0 mushanji 52 ashatu ni 3 00 oba tuterera hari 0 mushanji mukagina anana 8 shanju ni 5 00 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mango Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief for any parent because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwi Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 oteba kumenya chika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha
mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on Supersport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with a retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream, new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Minisita w'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana waakusoma embalirira y'omwaka guno 2025-2026 egenda okutambulira wansi w'omulamwa ogw'okusiga ensimbi mu byenfuna bya Uganda mu bujjuvu okuyita mu by'obulimi eby'ettunzi amakolero okwongera n'okugaziya empeereza ku bintu bya bulijjo enkyukakyuka mu bya digito ssaako n'okugaziya obutale n'olwekyo tosubwa okugoberera embalirira egenda okusomebwa lw'okunanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno butereevu wano ku BBS Telefina okuviira ddala ku ssaawa 7 ez'emisana osobole okumanya ebyo biteereddwako essira na butya bw'oyinza mu mbalirira y'omwaka guno 2025-2026 embalirira yaffe buvunaanyizibwa bwaffe obubaka buno bukutuusibwako Civil Society Budget Advocacy Group CSBA Ministry y'ebyensimbi okuteekerateekera eggwanga n'enkulaakulana wamu ne bannamikago abalala bangi. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. Turning there, Jacqueline Rice equalized. DSTV ne kwanzurira ka wiki akaburyomwe hatu no basa kushashurira DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umbuzano bwo kukunda ahashirinje ku 5 uri kushashurira biro mushanju nureba TV aho kwendera hona DSTV ekayawe yebera kushemeza DSTV nerebererwa Uganda Communications Commission. Erizuba nza kutayire cyaro moviti utosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa nebijumana oyizeze rukugomba ushaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezibabo tukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kushara embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera ningashe avocado papaya moviti okweyesiga izuba lyona. Kuraga ebyemizano empaka zo kwiruka ahagwe canke ca Burengero w'isoba ezo mwaka ogu nizija kubaho aharwa mukagoru kandi Mbarara district niyetoreenwe kuzitebekanisa okurugira mutebekanisa Apollo Bushere wa Uganda Athletics abarukuza kwiruka abamani okuruga omu club zitari zimwe na zimwe hamwe na district zone eza Bugwizoba nibija kwetaba omu mpakezi kandi mpakezi
empakezi ziyambere okubasa kumurika entaranta z'abiruki batari bamwe na bamwe okuruga omucangeki okuza ha rurengo rw'ihanga ryona. Empaka zo kwirukanga zitari z'amashomero Agacencwire primary konka ezabirukangi abakuru na nabato upcoming and seniors. I think manyoko ndabase kuchobora ezitebekanisiibwe Uganda Athletics ebinjwe bamanyanka Uganda Athletics Federation kokati rebranding to Uganda Athletics kandi itwenka executive ya Southwestern region na bagenzi banje turiyonsebekanisa empakezi ecyobusasi kishira kwirukangira kaceka okeceye cyakaceka kikasisikara ubwiruka y'utirukangira mu cyayi cyantare aha mu cyayi cyakaceka konka nacyo kirmu section y'abirukangira batakubasa kwirukanga mu nenkito okukira munonga hagwa nkejura so kutwentorambure bishayi twashanga ngo cyayi kirmu site ne cyayi cya ntare school ayishomero kandi twashaba batwikiriza kandi ntu expecting ngo ezempaka mwezi rabe so nabwe cyo ntweta abirukanje mwena tweta abantu mwena kwija kurora empakezi ezitebekanisiibwe kitebe kikuru munonga ekibyo kwirukanga mu ihanga echa Uganda Athletics. Mugande agebye muzano timu y'ihanga y'abakazi ya Crested Cranes yararetebekanisizo kuritana na Burundi omumpaka z'ekikopo cy'amahanga aga Burenje Rwitsobe. Empakezi nizitandukanye nchakare omurembo Dar es Salaam Tanzania kandi Uganda niyo ine ekikopo eki yasinjira mu mwaka gw'2022 obuziheruka kubaho. Amabara gange nibanyeta kuntera Margaret omamsambi wa Crested Cranes ngo kutweketegekera gemyito ya nyensha tujasamba timu ya Burundi nshaka halitwe habokuba tukatugisambereho baituntunihera nti ali mabazani abashaka batuza kusamba nabo kanito yitu nkukwe ehinda hindukeremu baituntunihera kuzana kurungi nokore kikusinga cyona kora tasingo mpira gwitu ogu kutetegeke mpira gwitu ogundi wale mu amanya gange nze Serena Nuwamanya tukoze training yafe ku KMC era tumayiza training yafe nga buli musambi ali mu mbera nungi nnyo nga twetegese bulungi okulaba nga tusamba ne timu ya Burundi olunaku olw'enkya. Timu yetu twagisamba mu finals ezaaliwo kemabegako era ne tugiwangula kwe kutwala ekikopo so tuli beteefuteefu okulaba nga tusamba n'amaanyi okulaba nga tuwangula omupiira gwaffe ogusooka ddala era ne kocha abasambi be yalonze yabeesize bulungi nnyo wadde ng'enkyukakyuka mweziri nnyingi naye buli omu agenda kusobola okulaba nga akola kyawayo kyasobola okulaba nga tuwangula omupiira gunaaba gusoose olunaku olw'enkya. Amakuru agebyemizano nugo twatwinire kandi nugo gatusya muherwa Agacencwire ahwekire eki Serena Nuwamanya Sunday Brian n'abandi abutwakora nabo ntubendeza okurara kurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba nekushiwaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona. Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kensheko.
okumbereba musibireje basebo nabanyabo abakundeba tina invents bari mira programa akamba manyama amagoba gibini mwe bari munonga mwe bari kutwereza mirumo bine mega tents nabwe cyo muze yabo bugenya mwatunge bizibu abahata bo buroro abachi tent yona abantu bagadaringa so nubo tent bazine kandi bine naburi tent obundi nabwana obwenda nabakwereza yes echintechi nkana chigambiro konga ndaguma ni chigamba ombinte ndaguma ni repeatinga ninze guma ni chigamba otakaje chigambiro ni aye kanchigambe wachimanya nienda echo kujangu abana bitu amashomero gitu ombyaro amashomero tugarijiro nienda ba minister aba local council from LC1 up to LC5 nienda mwana abakoro mu government nienda ruhanga abantu bona byahira sente mugaruko muze gukora amashomero ga primary otherwise eri hanga tine here muze gukora amashomero ga primary tgaruho ombyaro abana no bashomera umucucu abana kandi bakakanya President Yoweri Museveni akareta immunization na no kujama the 6 killer diseases abana tubachifa so abana bona kuzarwa natekwa kukura takufa abukecho government agent itero mugareka chikora nabwecho amashomero tugaro wano tambura kanyo watabire ni ntambure district ejinagire abantu kabombe kiramaramizo norere kerezo je what is this ejikereze ochirabo mu cyaro ronda muna makagabura orere kanso yesu what is this oronda mo konka arbaz wekereze noreba ibriba tribare buriba tribare kuringurzo tom krasa jot ayi iri rugorjire what is happening umontoraga orachigambe nyona chigamba hati turonde committee turonda abantu bona ba bishop baba Kristayo n'abanyakaturiki n'aba Pentecost ba faza ba reverend echinte tune tutandike taro faza kuba very happy taro ebukonyowe nka faza witu bakamuretoko umuyika yitu kakoma we have a very wonderful church, Catholic church. Konka kazari shomerjet imo bantu ere ona si ere ni shomerjet na mwene ine atanje we akombechira abanasare omusente zezi ya saving kasi to know this is not acceptable for zabirunji yeah hajatinye senza yin saving abana takushomera mucucu tutukubaza kuzomunzu ya rohanga abantu nguturinzira abantu bizo munju kandi bakushoma ko why do we spend billions and billions akanisa billion and billions akerezia billion and billions amuziji aharubaza abana batakona kana iwe reba utakaza kuringuruza handi aringuruza ikororo yo mukristayo ringuruze kanisa yawe aho kushomera ishomero rita ni nyondo za kerezia yawe kushomera ishomero rita genda kusalira burwa kutano mwina we somero ukwenko bereba iwe no bereba okumbereba yaba ni kukibaho Fresh Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwiseho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona atina events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensi